Dala, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 5, versikulo 21. Nga maag ti tao a makikamalala, dadaelan na laeng ti bagina. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Pumanaw ka manan, Andrea. Sikan ti makaamo dito'y balay. Anusam ti mga sikaso ka dagiti tarakan ta. Taiso pa'y apagkwartaan ta. No malako ta dagiti baboy kan kalding ta. Saan ka madanagan, George? Siya kung timakam mo dito eh. Saan ka kadi amarigatan? Saan man? Kita ama. Amangan mat no mabaybay am ni Sophie ang anak ta. Saan ka madanagan? As-asikaso ka na laing ti anak ta. Ilutwak iti balon na, kan itulod ko pa iti pagadalan. Kasta matasukunak apaman amalpas ti klase da. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agan-anat kayo kumakanayon dito, ha? Kastamat kan ka, George. Agan-anat ka matakanayon iti trabaho. Kan sapay la kumata siyak lang ti babae iti biyag mo. Ha? Anya ka din laytang ibagbagam. Anya ti amok ngay. Amangan mo't no adda babae, may ti ayan ti trabaho. Trabaho ti aramidak, Andrea. Numabalin, jak kumakayat ti umadayo ka na kayo iti anak ta. Ngam kapilitan, gaputa kayat kayo nga ipaayan iti nasayat a panagbiag. Nasayaton tayag sigurado ah. Ang mga nusikamot ti mang lukloko kanya, Ha? Ni, apay ko mama talukwan ka. gaputa ka na yun nga awanak. Ang mga numasulisog kay ti sabali a lalaki. Anya ka kadi, George. Jack to aramidan kan katikasta. Nasayat mat no kasta. Tano siyak ti lukwam. Saan kan nga ipaayan iti may kadwa agundaway? Dito'y kung gaywayway dagiti kalding ko. Sigurado ang mabsog da dito'y. Gaputan na rubber ti root dito'y. Ah, ha? Ni Gerald ti agagaik iti bangkag da. Ay na, talaga nagwapo da ita nga asawa ti gayam ko. Kursonadak ni Gerald manipod high school kami. Ngam ni Diana ti inaram na. Aging nga isuda ti nagasawa. Apay nga tasan ana ikatirik na kenkwana nga uray addan asawa na. Kan adamot tan asawa. Igagarak ti magna iti ayan na. Apaman amay wayway ko dagiti kalding ko. Agpapansinak kenkwana. Nay, si kamat gayam day ta, Andrea. Nagapwam. Inwayway ko man dagiti kalding me. Apay. Awan man ti asawam? Awan, nagsublimanan iti trabaho na. Isumot lagayam asi ka man ang tinangiwayway kadagiti kalding yo. Ayos lang kit di mo, tanay ruama kon. Katsi ka. Apay asan nakaatulungan ni Diana nga gaik. Saan? Takaasimat. Ijelatan balay. Sana balay. Takabalakmat dagiti trabaho. No siyak ti asawam. Tulungan ka nga gaik. Ay, kwa. Ti kayat ko asawan. Rumbang laang nga tinulong ti agasawa. Rumbang ko matulungan na ka ni Diana. Saan ngamin ang nairuam iti trabaho iti bangkag? Iso asyaklatan Kayat mo tatulungan ka nga gaik? Ay, saanan. Mabannog ka lang. Agawid ka kit din. Maboring ak nga rod ija balay. Awan ka istorya. Adamot ija pagadalan ti anak ko. Pagpalpalabasak iti oras. Kan tapno makapagin istorya tamat Ala, makamuka nga rod. Ang awan itangdan ko kan ka Sa anak mo't apatangdanan. Pagpalpalabasak laang iti oras. Nagsapa ka mo tin anagawid, Gerald. Tama ba inakmat iti gayem mo?
Sino agayim ko? Ni Andrea. Nalabsan nak nga agagaik, kat di magaskit din. Tulungan nak kano, tapagpalpalabasan na iti oras. Iso ang agawid akon tapno agawid maten. Naggagatmatan ta tinulungan na ka. Ang mga numaboring ije balay da, iso adim magas anak istorya. Wan ngamno adda makakita kada kami, kat maibagada kanila kay na. Oh, anya nga iti panunutan nila kay na. Sa bagay mutkit di ang agpaiso. Iso ang agawid akon tapno agawid maten. Ay, narigatan. Lakay, aglaba ako ngam nalipatak tigimatang itibatya idinagudo nga. Nabetak ngamin tibatya ta. Kat, kasano nga rod? Agpaili ka. Day talakit din tiga po nga agpaili Mapankalatan bumulod itibatya da Andrea. Sakto gumatang inton agudo nga. Sikan ati mapan. Aglutluto ak nga rod. Huston to siguro ang makalutong ak no sumangpet ka. Mangantayon ton sa akto aglaba. Alang nga rod, siya kung timapan. Andrea, umayak man. Sumrag kalatan, Gerald. Awan mo't dito'y salas da. Andrea, sa dino ti ayan mo? Adak, dito'y kwarto. Nagsakit ti pagbagik. Mabalin ka di asumrag ka biit ta ilutom ti likod ko. Ay nakas lang amin sa anak ka makatakder. Imbaglakit din ta imay ka. Ha? Ay sus, sumurag ka nga na. Alan Gerald. Pangaasim. Sige. Ay, sumurag ka man lang. Makaamuditan. Anday ta, nailot kong tibukot mo. Amang ano ka ba alamon ti tumakder? Bumulod ako may tibatya. Taglaban ni bakat ko. Madamdaman ton. Umay ka pa dito'y abay ko. Andrea, apay nga narakot nakmaten. Gerald, saan na ka di akursunada? Amom ka di? Nabayagan nga da pa naggustukan ka. Anya ka din dayto nga aramidom, Andrea. Agpada nga addaan asawa. Saan dan to ang maamuan? Basta saan mo nga ibagbaga? Anya? Ala, umay kakit din. Saan na kumamat apagkadkadan, Gerald? Apay ang nagbayag ka na panbimulod itibatya. Ha? Kwa. Ay, anya nga tatirason ko. Apay ang nagbayag ka kunak. Ha? Kwa, bakit? Eksakto nga min ngos usaran ni Andrea ti Batsyada. Isu nga inuray ko na. Ala, nakababain mo't ang mga nausaran na. Ang mga numabain laang, iso nga impabulod na. Isumot tinang ibagang orayo kon. O di inuray kon. Kasta ka di. Ala, sana bale. Tagumatangak ton itibatya inton agudo nga. Nakitak mo't ang naggapo dito'y ni Gerald. Ay, nuwan nanang. Imay bimulod iti batya. Ay, una yan. Apay, awan batsyada? Awan siguro Alangan nga umay bumulod no adda. Pilosopo ka batan niya. Saan mo't nanang? Angam kaawatan nga awan, Taumay dakit nga rod bumulod. Apay nga rod ang nakitak ang naggapo iti unag ti balayaw. Una ta pinaunag ko. Apay anas ka na paunagam. Kat mabalin mo't nga irwar mulatan ti bulbulodan na. Ada nga rod aramidak nanang. Isu ti binaun ko anapan na ngala iti banyo. Enton mamisan, saan kang agpaunag iti lalaki iti balayaw? Taang mga no ada makakita, kat sabali ti panunutan da. Da kayon sa matag pampanunot iti madinanang. Ang mga no inton kwan ichismis da kon. Apay akasta ka. Si kalangarudan ti isursurwan, kastapay ti ibagam kanyak. Ala, pasensya kayon. Apay gaya man nakaumay kayo, anya ti masapul yo. Kasapulak ti kwarta. Inawagak ti anak ko, kat kinunana nga umayak mangalakan ka. Mano anya ti kasapulan yo.
Uray, sang aribulaang. Mala, mabit lang nga ron tamapanak mangala. Apay, saan nakapaunagan? Ay, kaya't yun mo nagaya. Ay, katuwa na. No ni Gerald, paunagam. No siyak, saan? Jak matimbang asan kayo apaunagan ka. Mapan mon isubli to'y batya ni Andrea lakay. Ha? Oh, abay. Apay nga takala at akailiw ko ni Andrea. Anya ti ko nam lakay. Wan, bakit? Mapan kon isubli. Tama nga no kasapulan na. Ala, mapan ka nga ruden. Agdiretso akton ija bangkag, bakit? Tapno saan akong nga gawid. Ala, sikat ti makam mo. Umay kon isubli ti batya binulod ko, Andrea. Saan mo ka diya kaya't ti umunag? Ha? Saan ka diya mahiliw kanyak, Gerald? Kinapudno na. Kailiw ka matay na. Manipod adda na pasama ka data. No, kasta, sumrat ka pa nga ron. Saan to nga tama takuwatan dagiti asawa ta ti araramiden ta? Basta lakit diyagan anad ta. Kan awan sa bali apang ibang baga ti relasyon ta. Sa dino ti ayan ti anak mo. Simre kan iti klase na. Isu nga umunag kan, takailiw ka. Sige, panawan kan, Andrea. Agdiretso ako ni Jabangkag. Ay, sumuratakan ka, Gerald. Anya, kasanunood na makakita ka data. O sige, umuna ka ta sumarunuak. Iwayway kumatlaang dagiti kalding mi. O sige nga, Rod. Umuna ako. Bye, Gerald. Ay na, nag-sweet ka talaga, Andrea. Nakasamsamit dagiti agak mo. Apay, saan ka di aswit ti asawam? Ha? Sige, umuna ako. Sumaruno kanton. Garang ganjang atalaga day jay nga Andrea. Kunahakon kat, agpaiso ti atap ko may papankadakwada ka ni Gerald. Ha, naibijok ti saritaan da. Kanti pa nangagak na ka ni Gerald. Ha, idanon ko iti anak ko da ito yung aramidan ni Andrea. Kita haaglaang, no saan nga isina ni George day jay a babae. Apay nga inawagan dak, nanang. Agawid kan, taluklukwan na ka ti asawam. Anya luklukwan nga ibagbagayo dita, nanang. Tapno mamati ka, isend ko kan ka ti in video kasaritaan da Andrea kan Gerald. Anya? Uray ka ni Diana, isend ko mat daytoy a video. Sige, nanang. Isend yo kanyak takitak. Ang mga no chismis lang dayta. Sana chismis daytoy. Patsyag nga agawid ka, apaman a mabuyam. Wananang. Isend yo nga roden. Nasaya at matanda kan Gerald. Apay ka di, bagat? Bagat? Apay ka di? Anya ti basol ko? Apay atinong panak? Amo kun ti relasyon nyo kini Andrea. Insend ni Nana Vanji ti video yu adwa. Anya video? Video ti saritaan nyo kalpasan ang nagaramid kayo iti milagro. Iti pa'y pagtaangan da nga agasawa. Diana, pakawanan na ko ma. Sinulisog na klaang ni Andrea. Pakawanan na, yung jak nakapagkadkad iti awis na. Awanan kayo iti ba? Baboy kayo. Sorry, Diana. Sorry talaga. Pumanaw kami iti anak na. Agawidak iti ayandanan. Anya, pangasim ko mamata, Diana. Di na ko mapanawan. Kababa inday tininaramid mo, Gerald. Tipay ina ni George ang number 1 at chismosa tinakakita kada kayo. Imposible asaan nan nga inwaras day ta adamag. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy, Andrea. Pakawanak, George. Ay ayatag ni Gerald. Awanan kay tipain. Pumanaw ka dito'y balay ko. Pumanaw ka! Oray saan nakapapanawan.
talaga pumanawak, George. Mangibabain ka, babae. No amok laing nga aramidam kanyak ti kastoy. Saan kalakuman nga inkasar? Apay-pay lang nga may kaditoy, Andrea. Amok a pinanawan na kan ni Diana. Kat oray siya kumat. Pinanawa ko ni George. Iso anawayatan. Pasensya kan, Andrea. Hanggang lipatan na kon. Ni Diana ti ay ayatak. Kat aramidak ti amin tapno agsuglila ang kanyak. Gerald, pinanawa ko ni George. Gapukan ka. Gaputa ay ayatan ka. Di na kumapabasulan, Andrea. Sikat ti akin basol iti amin. No di sinulisog. Saan ang madadaal ti pamilyak? Gaputa ay ayatan ka, Gerald. Saan kang ay ayatan? Ni Diana ti ay ayatak sipod pay. Ammum dayta. Anya ti aramidam diti pagadalan. Kailaw kan anak. Isong umay kasarungkaran. Saan mat nga minakayat ni tatang mo nga umayak ijabalay? Saan ka nga umay diti pagadalan? Amuyo ka di agapoy ti naramid yo. Siyak ti pagsasaritaan dagiti ka klase. Katawan da, gapukan ka. Pakawan anak ko, anak ko. Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga agpakpakita pa'y kanya? Anya, nga, Sofia, siyak ti inam. Pagbabawyak ada kayo tinagbalin nga inak. Kababain ti aramid yo. Pati siyak nga anak yo. Imbabain yo. Pakawanan ako maanak. Pagbabawyak tinaramidak. Saan yun ang may subli tinapalabas? Nalpasen anapasamak nanang. Agbalbaliwak anak ko. Ada-kada kayo dayta. Nagbalbaliw kayo. Tilang ipakpakaasik. Umadayo kayo kanyak. Gaputa ibain kayo nga ina. Ibagbaga dagiti ka klasik. Ngayon tundo magkalak. Katuladak kano ti aramid mo. Iso apang nga asim. Saan ka nga agpakpakita kanya, nanang? Panunutan tayo nga umuna ti epekto ti maikaniwas nga aramidan tayo. Iti kasta awan to ti pakaibabainan kan pagbabawyan tayo iti udina. Papagayam titan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ba sa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 26. Ditay kumaagpalangguad, wano agpipin na sakit, wano agiin na pala. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, makapaapal mo ti biyag ni Aloha ita. Nagdakkel lang arudan dya balay da. Nagpigsa pa dya bekirina. Una, tanaswertyan na tinakiasawa. Ex-abroad tinakiasawaan na ko naman. Uray inauna dyan nakiasawaan na. Ayos laeng, tanakalungaw da iti kinarigat. Kasla kada kami kanide si amang kurangas ni Aloha idi. Itakot na kaslamat dun yan mo agaw-aura. Katun tadangarod kwartanan. Uray ni Daisy, medyo mayat matan ti kasasaad na. Tanalawa mat ti daga nila kay na.
Si kalaengen ti awan asawa na kada kayo atalaw. Siya kumama ti makasapol iti baknang alalaki. Ay katmayat Basta kaskin ni Rick anabak ng langarudan. Nasingput pa'y. Pangsapulak ngay nga tayo ti kasken ni Rick, nana. Ay naanak ko, dumteng tulat ta ti parakan ka. Uray saan mo asap-sapulan, no talaga parakan ka. Dumteng tulat ta. Kasangay mo gaya man inton maminsan nga aldaw, Rick. Uwan nga rod, manayunan man ang titawan. Dua tawan tan ngagdandan na. Ngam santa matlangan na madaan iti anak. Wen nga rod, jak man amo, taapay asa anak matan nga agsikog. Ngam, aguray talata. Anya nga rod ti planom inton kasangay mo. Agluto ak, wano agpakatertan. Agpakaitertan, tapno saan ka mabannog. Kabalam ka di nga garamid iti cake. Tawray si kanti mga ramid iti cake ko. Wen day talakit din ti jak kabailan nga aramidan. Alang nga rod, ti cake lang ang ti aramidam. Ado ka di timbitarum abisitam. Siyempre, dagiti kakabagyan, kan asidag agagayam ko lang. Oray siyak mata, imbitarek dagiti gagayam ko. Ay katwa na, awan problema iti dayta. Ay kat nagsayaatan nga, no awisan nak inton kasangay nila kay mo. Oray ni Daisy, awisat matlaan. Kat, mapan ka nga rod mat, ija balayda. Wen, iso ti sumaruno apapa na. Imbag lakit din ta agkakaaruba tayo nga gagayam. Ayun gayam, alaam daytoy. Banana cake, pangramanan nyo kininanang mo. Ay na, agyaman ako na aloha. Amo ma talaga ti paboritong Amok Kin mo't ni Daisy, at daawit ko a brownies para kan kwa na. Gaputa isumot ti paborito na. Imbag ka pa ita nakaasawa ka iti adda kabailan na iti biyag. Isumot ti gasat ko agayam. Talaga puminpintas kalata agayam. Sabali at talaga tibak na nga niya. Sa anak mat abak nang gayam. Kasapulak namat at agtrabaho. Nubak nangak kat saanan akasapulan ng agtrabaho Kaya't ko asawan, dakkelan, ti imbasensuam. Isumot nga tatigasat ko agayam. Imbag man, tanapanunot nak matapinasyar. Kasangay nga minilakay ko. Kat awisan kayo kumakin nilakay mo. Ay katuan Namnamaam nga umay kaminto kanilakay ko. Ayun gayam, at daawit ko a brownies. Amok a paboritom daytoy. Iso nga inyalaan ka. Manong ay tibayad daytoy. Saan ko nga ipabayad? Itad ko kan ka dayta. Ay na, agyaman ak lukasta. Aloha. Agaw awis ni Daisy, inton kasangay nila kay na. Kat, uray ka di siya? Wan da kayo kanila kay mo, kunanamot. Mapanak man nga rod gumatang itinginginaan nga arak. Taginom kami ka ni Rick. Basta jak kayat nga agbartag ka Wen, bakit? Saan ka madanagan? Ta saan ka mabartek? Nasaya at mat nga rod no kasta. Pare Rick, kumuna kami kani bagat ko At dapay ngamin trabaho kaya talon inton bigat. Kat, happy birthday manan pare. Agyaman nak iti yumayo pare. Ken agyaman nak iti naimas nga arak ngayon sangpet mo. Awanan yaman na pare. Ay wan, sakpay nakita nangan ka. Ah, Nagpulutan ka matlatan. Mabit lang Mangisupot ak iti i-take out mo nga igado. ay na. Agyaman aklaw na pare. Ala, itugaw mo pa nga rod, taurayin nak pare. Bakit? Agawitan, tadapay ngamin aramidag inton bigat. Ay wan alakay. Aloha, agpakata kami pay ha. Agyaman ang kiti panangimbitar mo kada kami. Awan anyaman na gayam. Agyaman akmat ata imay kayo.
Ay, sumabaya kun kada kayo, Daisy. Atong. Aloha. Pakibagam tulatan ka nila kay mo tao muna kamin, Kababain mat nga, minti mapan iti ayanda nga inom. Ano nga Rodan? Agsasabay tayo na. Sige, agan-anag kayo nga ro da. Siyak tulatan ti mangibagakin ni Rick nga imuna kayon, Rosana, Daisy. Ibagam tulatan ka ni Rick nga happy birthday, Wen, idanon ko day ta akablaaw mo, Rosana. Apay anak kami suot ka anapan naki-birthday, Rosana. Kasanumat nga minanang. Nagsasabay kami anagawid kada Daisy kan atong. Isuda, ada awit da anagawid. Idinto asyak kat awan. Anya, asino nga'y tinangtad iti awit da, ni Aloha. Ti asawa na siguro, Taawit mo't ni atong anaggapo iti pagin-inuman da. Kat amangan no ti asawa na atinangtad. Wen, di nakman la na panunot mo't nga ikan ni Aloha. Uno, amangan kit di nung nagtulagan da nga agastawa, ani atong laang ti ikanda. Ada nga min arak nga awit ni atong. Idinto asyak kat pulos nga awan awit ko. Oh, matlagayam. Kat baybay amo na anak ko. Apay taag sakit pa'y laang tinakam mo. Kat nakipangan ka mo. Wen, ngam ada ko maramanan niyo, no kas pangarigan ta adda inyawid ko. Bay amo nanak ko. Saan aday tati pagsakitan tinakam mo? Ay, basta. Nasakit tinakam ko. Nagadumad kayang tita ulakay. Imbag lakit din ata saan nagkurang ti sagana. Dandani, bakit? Kasano? Jakmut ammo adagiti inimbitara ket addamot inimbitaranda. Ti amuda siguro ado ti handam. Siguro imbag lakit din. Tadapay na ited ko kini paring atong. Jak ngamin nakita nangan, iso pinabalo na ko na. Kaya't kumat nga rod nga ikan kumaiti iyawid da Daisy kan Rosana. Ngam idi mapanak iji kusina. Bastit matgaya man tinabati. Iso asaan kun idaan na ikan iti iyawid da. Sana bali, bumawi dan to into nag-birthday ka. Tagparty akto iti baboy. Anya? Un bakit? Agparty akto. Siguradon taon nga damayawid dagiti gagayem mo. Jakon kaya ti gumatang iti pandisal ita bakery ni Aloha. Talaga nasakit tinakam ko kunkwana. Imposible asaan na nakita ti bitbit ni Atong. Di nakit din inikan mo iti iyawid ko. Imot babae. Awan lat sirbi na amayaton ti biyag na ta imot man. Ha? Surungkon? Bakal, apay, nagapa nga ta da Aloha kan Rosana? Apay kumangay nga agapa da. Kat no nakitak ni Rosana anapan gimatang iti pandesal, ijay bakery ni Kikay. Ni, apay ngay. Awan mat ammo ka nagapaan da. Amangan no adda saan mo nga ammo ang nagapaan da. Damagag tuman ka ni Aloha. Amangan mat no agpaisong adda nagapaan da saan ko nga ammo. Kat no kaano lang, idi nagkukuyog tayo anapan na ki-birthday. Talulangal daw tinapalabas. Anya nga ta nga iti saan daan nagkinaawatan. Umayak man Aloha no sa anak makadisturbo. Saan mat? Kalkalpas ko ti trabaho. Agtugtugawa kon dito'y bakery. Aguray iti gumatang. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan ka ni Rosana? Ha? Ni, anya kumamat ngay. Awan mat. Apay aya. Ada ka di lakom apandisal. Adda sa anak amaawanan. Taday tati mabili. Taisuka nga ro tinalaka. Lapan ka no ngamin gimatang ni Rosana iti pandisal iti bakery ni Kikay. Kuna nilakay ko. Anya? Ni, apay ngay. Katsigod mat adito iti gumatgatangan na. Iso nga ron adamagak no ada saan nyo anak kinaawatan. Awan mat. Awan ang abasol ko kin ni Rosana. Nagadumot tinday ta arambutan. Naburas mo ijay farm mo? Wan bakit?
Saan ko nga ilako amin, tamang ano at dakayat mo apadawata nagagayem mo. Kanin tamot ti daduma. Sige, tamapan ko padawatan ni Daisy. Ne, apa ni Diek silaeng? Saan ka di agayem mo mo't ni Rosana? Wan, ngam addajak na gustuan nga inaramid na. Kat awan mo't basol ko kenkwana. Ha? Anya tinaramid na ya? Napandimatang iti pandisal iti bakery ni Kikay. Kat sigud mo't adito ayan ko ti paggatgatangan na. Ne, apay ngay? Jakman amoy ti day di a babae. Sumro nga taa, ang mga no umapal kanya. Anya ko ba nga iti apalan na kan ka? Siyempre, adda asawa. Napintas ti kasasaad kun iti biyag. Iso ngay, mabakitan samot ten abalasang, kun aging gaita, mamirmiraot latta. Saan mo natapakpakitaan iti sana nasaya at bakit? Maditi agkakaaruba nga agaapa. Hay, isumat namin tim mo na. Jak atrasan, day di a babae. Ay na, nagadumot kan arambutan. Kan madlaw akaburburas. Para kan ka amin dagita. Imbes ko maapaggudwaan nyo kin ni Rosana. Saan kun nga ikan, taitimot sa bali ti paggatgatangan na. Apay nga tangagpayso. Anya nga tati ginora na kan ka. Umapal kanyak ngamin napimpintas ti biyag ko. Adda mabalin ti asawa. Dayta nga tati makagapo. Day talaang mati makita karason. Anya nga tanong mapan mo kasarita. Iti anya aga po. Isukit din ti pagtaktakak iti oras ko. Asino kumamit ngay? Adda di taro bayan dati loko a babae. Labsaklatan, kitsaan ko kasasaw. Aloha, apay alabas-labasan nakmutlatan. Adda ka di nagbasulakken ka. Si katirumbang apagdamaga, no adda nagbasulakkan ka. Apay nga iti sabali ti naggatangam iti pandisal. Ha? Ni, apay mo tanakas na tibagbagam? Na istorya ni Daisy kanya, nga iti ayan ni Kikay tigim matangam iti pandisal iti Lunes. Apay, anya aga po asaan ka agumatang iti bakery mi? Sa lawasaw mo, dayja babae. Amo ka, padpadaksin nak dayjay. Tapno kayat na nga isulaang ti ik-ikam. Di kan agrason. Umapal ka kit di kanyak Gaputasi ka, naliday ti biyag mo. Awan mangaram kan ka. Agbakbakit kan abalasang, kan agbakbakit amamirmiraot. Oy, Daisy! Rumor ka man dita. Sip-sip ka mo't ababay. Ni apay ka di, Rosana? Apay anapan mo impulong ka ni Aloha anapanak gimatang iti pandisal iji istor ni Kikay. Ha? Ay, pasensya kan. Nga mo saan ko nga impulong. Nagdamag aklaang, no ada nagapaan yo. Ulbud ka. Ti ko namkit day, padpadaksen nak kini Aloha. Tapno si kalaang ti ikan na iti kumkumpurmi dita. Apay kumamot nga aramidok ti kastangay. Uray ide kasangay nilakay na. Nilakay mula ang ti inikan na iti inyawid na. Inikan na nilakay ko. Gaputas saan pa'y anangan. Naginomda ngamin adagos. Dayta ka diti sinakit tinakam mo. Iso anapan kagimatang iti istor ni Kikay. Kwa, one Daisy. Ay, unay kan. Mapankagkid daw iti sorry ka ni Aloha. Tanarigat no agin ginura kayo. Pasensya ka lakuman kanyak, Aloha. Ala, ibagam ka din kanya, no anya ti makagapo. Asaan ka agimatang dito istor ko? Kwa. Inapalak lang amin ti inpayawid nila kay mo kan ni atong idi kasangay na. Dinto asyak kat awan. Mo nakmatro sana. No adda, api kitin asaan ka nga ikan. Ngumdanda ni nagkurang idi ti sagana. Gaputa ado ti imay asaan an naimbitaran. Isong arod nga kidkidawak iti pasensya. Ala, oray siya. Pasensya anak mat. Tadda saan anasaya at anaisawang kukontrakan ka. Nagtubo mo't kisara kat kayat ka abalsan.
Iso ka di asa anak nga inikan iti rambutan? Una, takayat ka apa-apalan. Ngam tangay nagkid daw ka mag-iti pamakawan. O di kan. Ah, agyaman na ano, napakawan na, aloha. Amin na banag kat maala itinasaya at asaritaan. Saan anas kan ti agpipin na sakit kan agbipin nalas. Rumbang laeng ang mamakawan kan agpakawan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyang. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPPC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 3. Gapo iti tarigagay ko asumirib, na panunot ko ti agragsak, babaan iti arak, kat aglinglinggayak. Impagarup ko aday to iti kasayaatan nga aramidan dagiti tattao, bayat ti ababa a panagbiagda dito'y daga. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, maitampo diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Kastang kadilatan, Norman. Awan ka din at talaga ti pagbalbaliwam. Ano ka di man ti problema, bakit? Awan pa'y panagawid ko matadi ka sumanao. Kasano? Kat awan pa'y panagawid mo asaan ka anabartak. Arak nga ro, di mang parparagsakan yak, bakit? Siyempre, mabambano ka kakanayo ni di trabaho. Narigat ti trabaho nga agusok, bakit? Kanayon anasip nga ti aglawlaw ko. Natapok pa iti unag. Oh. So agun dawayak matan ati mapanagragragsak. No kasta makarwarak iti pag-usukak. Naragragsak ka kadi no kadwam dagiti barkadam ngemda kami iti anak ta. Siyempre, naragsakak matlaeng no da kayo iti anak tate kaduak. Saan? Sana pudno day tangay bagbagam. Gaputa maboring ka nga agtalinaed dito'y balay. Kay kayat mo ti rumor amapan agragragsak ngem ti makadwa na kami iti anak na. Agawid ka lang no may kamaturog gapu iti nalaos abartek mo. Ay, pangasiman sayda. Diyan kaya ti masirsermonan. Siyak ti lalaki iti daytoy apagtagan. Isanoan niya ti kayat ko. Iso ti masurot. Gaputasak ti lalaki. Mawadam. Ha? Apay nga grup-grupwat kayo manan, tatang? Rumor kayo manan? Kat, agsubliak manin iti pagminasan na trabaho ka. Saan na kami pa nga impasyar ka ni nanang? Ngam pumanaw kayo manan? Kaya't ka kumamot ang makadan na itinapaot, tatang. Ipasyar kayo to, inton sumarunong agawidak. Ken sana ka mabalin nga agbayag, tadda nga rod trabaho. Kaano nga'y, tatang? Mabayag tumanan sa kayo agawin. Basta urayan dak. Kaya't kayo kumamot ang makaduwa iti mabayag, tatang. Apay jay ka klasik ngay, kanayon ani tatang na ti mangitulod kan kwa na ija school. Idinto asyak, kat ni nanang laang ti mangitultulod kanya. Una, tawan siguro ti trabaho ti ama ti kaklasim. Ada trabaho na, tatang. Itulod na nga umuna ti kaklasik, sakbaya sumrek iti trabaho na. Napay lang nga sakti mangitulod kan ka, ket addamat nga rod ni nanang mo. Imbag kininanang mo atawan trabaho na. Kaya't kung arod mat amakita da kadagiti kaklasik, tatang,
Damdamagan na ngamin, no apay aninanang timang itulod kanya. Damdamagan da, no adda ka no tatang ko. Katibagam nga adda, malaki din. Di naktaktaken, katnay. Maladaw ako niti trabaho. Natakal matan ti patpatakder yu abalayo, preba? Wen ata napalalomat ngamin apanagimpan nila kay ko. Jak nam naman na makaurnong gayam iti pang patakder na iti dakkel abalay mi. Imbag ka pa'y tananakam nila kay mo. Naumamatan na iti nalipit abalay mi. Kan kanayon pa'y ngagtagtad no agtudo. Nukas na kumamot ni aramidan nila kay ko. Di nagsaya at kat kuman. Saan mat? Tajay la agbarbar tagti amuna. Nila kay ko, sayangan na ti kwarta amay gatang iti arak. Ibagak tuman kan lakay ko inton sumangpat nga agpatpatakder kayo iti dakkel abalayo. Bareng mainggan nyo kat agurnong mat. Ay katwan awan dakas na ti agarapa apsayda. Sapay la kumata mainggan nyo mat ti asawa. Oh, hanyang pare. Mapantaman na naginom. Kapilitan pare. Saan ka kadi nga agawid nga umunay jay balayo? Saanin, mapantapay aginom nga umuna. Imbag kanya ka, tawan pa asawak. Sika ngay, at dapay ang anak mo. Yawid mo pa'y kumaati sweldom sa taginom. Ang mga numapasobo ta, ket maibus ti kwartam. Anuam nga rod ti kwarta, no saan nga igastos, pare? Ragrag sa akin kit di ti bagi. Tababalaang tibiyag dito'y lubong. Ha? Sa bagay. Gusto kay ti dayta pare. Di oray man maibus ti kwarta. Addan tumanin Alang Roden, mapantaginom. Si kamot kayam ti masabat ko, Sayda. Nagkapam ka di. Napan kami gimatang iti washing machine. Tanadadaal yung washing machine ni. Imbaglangan ta na ira na ang nagsweldo nila kay ko. Kan oray nila kay mo mat Nagsweldo mat agkatrabahuan damot nga rod kanila kay ko. Anya? Kat saan mat anagaw-awit nila kay ko? Anya? Ay, awan nga roden Sigurado ang nagdiretso da iti inuman. Kasta nga ti ugali da. Dahil ti istorya nila kay ko. Ay, imbaglangan tas saan amang ginom nila kay ko. Ay, sa dino ngay itatipang berbero kakin nila kay ko. Urayong latan nga agawid Amang ano si kapay ti maisagmak, numapan mo biro ka no sa dino tinaginuman na. Sige nga Rod, agawid ako. Bareng nagawid din nila kay ko. Umay ka mga nanak ko. Anya ti si daan tananang. Ano samtigin ni sa apit chay, anak ko? Awan ka din ti sa bali, nanang. Awan, anak ko. Balunong nga mingi ginatang ko along ganisa. Sana bali, ta sumangpot ni tatang mo inton madamdama. Ang mga noad da isang put na amasida. Urayak nga rudan ani tatang. Ang mga nada isang put na anaimas amasida. Ang mga no inton madamdama pa'y asumangpot. Mangan kakit din, ta ang mga numabisinan ka. Sige man laang. Nasaya at matasimmangpot ka na laing alalaki. Apay ka di malala? Kunaktukat anabartek ka manan. Ayan ti sweldom. Naigastos mo man aminan. Naglayang ka matan bakit na tumpunga? Ay no, Norman. Arig na agsida kaming iti asin iti anak ta. Ngam ingin inong mula ang ti sweldom. Agit enjoy akmat atibiyag ko bakit? Narigat ti agtrabaho ko namsa. Amom ka din ni Preba. Agpatpatakder da iti dakkel abalay na. Gaputaan mo nila kay na ti agimpad. Ano may ti dakkel na balay? Abay, may bagkat mo no matay ka? Na, unay kat daytan ang panagrasrason mo. Panagrasrason ti awan manaknakam na. Saan ta ang maibagkat? Ngam iba ti takin ni Ruth nga anak ta.
Wawan to ba yung batidan na ng kantatang ko ang balay ko? Eso makamunto matanan ni Ros. No kaya't natin madan iti dakila balay. Di makiasawan to iti adaan dakila balay. Kat, kasta nga rodan ti aday ti panunot mo? Day talaang bagbagim ti ammom? Ababalang ti biyag, bakit? Ragrag sagam kit di ti biyag mo. Saan ka nga ungat nga ungay? Malabsak man nun to'y may ipatpatak diradak kalabalay mo, preba. Dandanigaya mon malpas. Wensay da, katay na, nakaragrag sa kaksika. Gapot ay ti sana mabayag, mabalin minton apag naadan da ito'y abalay. Imbag ka pa'y, preba. Sumaruno ka matan nga agpatakder, sayda. Kasano ang makapatakder kami ngay? Kit arak laang mati ang mo ti asawa. Agabrod ka laangan. Ha? No saan mo ang mapangnamnamaan nila kay mo? Sikan ate aggaraw. Mapanak aginom ita pare. Kaya't mo ti sumoro. Ay katuna. Kaano pa'y ay nagkadkadak no kasta nga agawis ka nga ginom. Makain inumakmat ngamin pare. Uray santa na sumrak inton migat. Sigurado, mahang over ta. Di agpatpat nagtangarudan nga ginom. No kuna masanta sumrak. Wana, tapno map nagtamit nga ginom. Darason pa iti tumaray pare. Ang mga numakamatan data dagiti mangkamkamat ka data. Napatay tan samot ng dekadwata pare. Nasubraan tan sa binugbog. Saanan nga agkutkut itay. At nga ta nakabigbig ka data pare. Deta tijik amo pare. Basta tinapatag. May tarayan ta dagiti mangkamkamat ka data. Sigurado abumalas da kita. Ang mga nudatapay ti patayin da. Naglastugtumat ti kadwara. Ani angay ita. Anya nga ita. Day ti maganab mo iti panagin inom mo. Apay ngamin anasken amang bugbog kayo. Amok nga raud, nga da CCTV iti day nga inuman. Naglastugtumat nga min, di binugbog min. Ita, ikarom iti pagbaludan ti inaramid yo. Gapo taag nga ngabit ti binugbog yo. Diyak ti mabalod bakit? Tulungan na kumamakarawar dito eh. Kasano kumamatulungan ka? Agtalinaid ka ditoy, ta ikarom ti basol mo. Nasaya at matayin pasyar mo ti apo kok, sayda. Nanang, numabalin, dito yun ayan nyo ang makipagnaid ni Ruth. Nakakulong ti asawa. Kat planok ti agabrod para iti panagadal ni Ruth. Ay, katun, anak ko. Nagsardeng pa ilang itaatawan. Talaga ngamin nga awan kwartak apang paadal ko kankwana. Mabalin na kayo pa at tulungan ka dagiti trabaho yu dito'y nanang. Ay, awan parikot kanya kanak ko. Apay nga min anak kulong ti asawam. Gapo iti kinabartek na, nanang. Nanang, kailaw kayo una yan. Uray siyak matanak ko. Kailiw ka mo't una yan. Saan kayo nga agsublay dya abroad, nanang? Siyak matan ti makaamo kada kayo. Talaga saanan anak ko. Kaputa malaksid anak kaadal kan. Adda pa yung dakkel abalay tayo. Nanang, kumusta mat nga tan ni tatang? Ha? Nakaruar mat nga tan ni dya pagbaludan? Apay. Kaya't mo kadipay laang amakita ni tatang mo. Isupay lang ti amak, nanang. Saan pa niya ta nagbalbaliw ni tatang? Kat, anya nga ro ti kayat mo ama pasama kita. No adda ko mapanakabalin na. Kaya't ko ako mustaan ti kasasaad ni tatang. Isumat lagaya madinak polo sinarsarong kara ni Sayday di pagbaludan.
Tanagawid na kano'y di lugar da. Awanin nagmamahayan ti balay mi. Inanayan. Kat jakpayan mabalin apag naidan. Kasanuak itan. Kasanuak amang rugi manen. Awaten dakpay nga tayo ti trabaho. Nga uray may sakon nga ex-convict. Tarimaanak to'y balay mi. Mangkita kiti mabalin ko nga usaran na kawayan kan panaw. Mabainak a makipagnaid kadagiti kakabagyak. Gaputamok a babalawon daklaan. Narigat gayan ti kastoy. Jak pinanunot ti masakbayak. Ti agdamalaeng tinapatag idi kanyak. Kan ti bukod ko apagragsakan ti pinampanunot ko. Kasanok nga ta mabayrokan dagiti aginak. Tatang, nakarwar kayo gaya man iti pagbaludan? Ruth, anak. Sika ka din dayta. Ay na, agyaman akta nakita ka pa'y anak ko. Tatang, kadwak ni nanang. Kaya't kayo nga minakumustaan, tatang. Nakakasitibiyag ko, anak ko. Gapumat lang iti aramid ko. Naimbag mo taamom daytan. Itala nga maamiris ko, Sayda. Kunak no arak ti makaparagsak kanyak. Nga may sugayan ti makagapo, no apay makulungak. Ita, awanan ti serbi ti biyag ko. Saan pa'y anala daw ti amin, Norman? Agbalbaliw ka. Tapno maisimpam ti biyag mo. Kasano ko ma? Amangan no awanan ti mangawat kanyak iti trabaho. Gapo ta ex-convict. Ado ti mabalin apakitaggadam dito'y no kayat mo. Narigat ti agbyag nga agmay-may sa Sayda. Kaya't kayo kumamakadwa iti anak ta. Idi, kanayon ado maudawat ti anak mo iti oras mo. Kaya't na nga itulod mo iti pag-adalan. Ngampulos asaan mo ang maaramid. Gaputa naragragsak ka no kadwam dagiti barkadam. Pakawanan da ko ma, Sayda. Ruth, anak. No lakit di tay kandak pa iti may sagundaway. Aramidak itan ti rumbang. Da kayo gayam ti ragsak ko. Awan serbi ti biyag ko, numapukaw kayo. Kay kayat ko pa yun ti matay. Ngantayag may sak agbibiyag. Ala, ikan ka iti gundaway mo amang ipakita. Anapatag kami ang pamilyang. Agyaman ako na Sayda. Ruth, anak, umanugot ka kadi iti desisyon ko. Apay kat din asaan, nanang. Nabayaga panawan na kayat ko amakadan na ni tatang. Ket agyaman hak, tadimtang matlaang tigundaway ama kapagdadan na tayo manan. Ikarikitan kada kayo. Sulnitak dagiti amin na nagkurangak kada kayo nga aginak. Ununaan ti pamilya, sakbay ti bisyo. Gaputawan sa bali amang ipaaykan ka iti panangipatag kan panangasikaso, no di ti pamilyam. Mapagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribataso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inday basa ti Proverbio 12, versikulo 27.
Saan ang magunod tinasado ti tarigagay na, ngem kinabak ng ti magunod tinagagat. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Flora, mabalin ka ti asikapay lang tagbantay iti pagtagilakwan ti bagas. Ada namin awag ti may sakadag ti customer ko. Nagpa-schedule nga agpamasahe. Sana bale? No malpasak nga agmasahe. Agsubli ak matlaadagos. Kasta, ala, siyak pa'y lang nga ti agbantay ijay pwesto. Apag iso, awan trabaho kinton bigat. Ay, pun gayam. Tangay awan trabaho minton bigat. Kadwa anak nung harol iji pwesto. Abangan ado ti customer inton bigat ta Sabado. O sige, Mila! Mila! Ayan mo ka de! Mabisinak! Apay saan ka nagluto? Ne, adda ka matgaya man. Malaman. Ngam, itakalaan na gawid. Kanapay nga agbirok ka iti makan, kat saan ka amang tad iti may gatang? Kaya't mo asawan? Awan mailuto amakan? Awan. Isungain ka maagbirok iti may luto. Awan amin nandito'y balay. Napan ka kumabimulod ka dananang kantatang Ay na, mabain akong abumulod ka dakwada. Nagdakalan ka ataw. Ngamday talamang namnama kadag iti dadakkel mo ti paglaingam. Sumardeng ka man? Makauman tangiwat mo? Sumanao ka? Apay, sika, saan ka kadimot lang amang namnama ka dagiti dadakkel mo? Agpada talang mo ta. Iso asaan ka asumanao dita? Mabisinak tatang, magipanganak ko ma. Anya, dayta kiti kong kunak. Apay ngamin adi kag sapul iti panggadam. Iti kasta, adamot igatang yaw iti kanin yung agasawa. Agsapulak to ka de. Agsapulak to ka di tarupam. Kanon to pa'y ngay. Kita man di adem, nakagaggagait. Agpada da iti asawa na nagagait. Iso asan da lumangan amangan. Angem da kayo nga agasawa, nagsadot kayaw ngagpadpada. Gusto pa'y lakad iti sirmon tatang. Pakanendak ko ma, tatalaga mabisina ko. Kumusta tinagmalan makaadam iji pwesto? Bakit? Saan ka kadimot lang narigatan? saan mo? Katsyak, ado tinagpamasahe kanyak. Nga madlaw na banog ka. Mapunas adagos ti banog ko. Basta makitkita ka. Sika talaga. Patiray ukan nakmanan. Nay magabigat yo tatang. Nangyiga kay ti paborito yo at tupig. Bayat nga ikapi na ito eh. Ay na, agyaman nak, Julius anak. Uray ni nanang mau, pag-aayat na matitupig. Apag iso na ti awit ko. Nay, ada ka magayam, Julius, anak ko. Ay, nagsapa man nga imbay ka dito balay. Wala lang, tain niya ko na ti tupig. Amo kami na pag-aayat yun na ito kanitatang. Ay, pudno day ta, anak. Mala, mabitlaang. Agtimpla ak iti kape tayaw. Magda, nagawid ka din ni Julius. Wan, kalpasan ang nagsasango tayo ang nagkape. Nagawidan. Agrubwat da pa'y kanong aming nga agasawa. Mapandamanan manggad. Naimbag pa'y dayjay nga anak ta, tanagagat nga agtrabaho. Nakaala da pa'y iti pwesto dayjay ile. Ay, tika di pagtagilakwan da iti bagas. Wain, kansan la day ta. Adu pa'y ti amo ni Julius at trabaho. Kas kuma iti panagmasahe, panagtarimaan iti lugan, kanda duma pa'y at trabaho. Saan pa'y kidyan napili iti trabaho Iso nga in-out ang napapintas dati balay da. Ay, pudno day ta, ando. Ay, saan akas lakan din ni store? Nagsadot amanggad iti para kadakwada.
Ay, agpadadalakit din nga agasawa asadaw. Ado tigim matang itibagas ta ita. Ado manan tinapaglakwan ta. Wan nga rod, Flora. Mabiit ta ang makaurnong no kastoy. Wan gaya. Saan ka man na makaduan inton bigat iti pwesto, ha? Taapay. Adda ka di pa panam inton bigat. Wan, anda awag ti pagayam ko a kontraktor. Kaduag ka no nga renovate iji balay ti kapsat na. Sige nga rod, sikat ti makaam mo. Padasik to akasarita ni Manong Nestor. Kung saan, ni Manang Mila. Amang ano kayat dati agtrabaho dito pwesto. Awan mo trabaho na? Mayat nga agpaiso no kayat dati agtrabaho dito eh. Iti kas na, maipamaysak mo ti trabaho iti online. Manong, kayat mo ti agtrabaho iti pagtagilakon mi iti bagas. Kasapulan mi ti kadwa ijay. Ta saan ko matakanay na makaduan ni bakat ko ijay. Kaputa ado ti sideline ko. Agtrabaho kami, di pagtagilakwan nyo iti bagas. Uwan Manong, ang dapat ngamin trabaho ni bakat iti online. Sa masapol na mo ti kadwa ijay. Anya timako na mitimbaga ni Julius sa trabaho, Mila. Kwa, ano nutak tay? Kasla makapasadot mo tiyag trabaho. Uwan nga rod Sapay, saan ko akayat agbagbagkat iti nadagsan. Kasanaon no pagbagkaten dak iti kinaban a bagas. Manjak lakit dia. No kasta, saan mo akayat? Saan? Sigati mapan no kayat mo. Anya, siyak pa'y ti pagtrabahuam. Tapno anya, siyak ti mang pakangan ka. Uhuray di tama. Sana kaya't namila ka Nestor ti agtrabaho iti pwesto ta, Flora, bakit? Ay, unay lakit din dagijay nga agasawa. Agtrabaho da kumaa, tapno addamot igatang da iti masapsapul da. Naimbag lakit din taawan pa'y anak da. Naitangarot ti ibagbaga ka ni Manong ko. Iti kasta, may pasimpada pa'y kumatibalay da. Saan da mata kayat ti manggad? Imbaga, ta saan da ngagbisin? Pangal-alaan da ngay nga rod iti inaldawakan kaninda. Kat agpada damot nga awan trabaho na. No, mabisinda ka no? Mapanda dumawat iti baka ni balay da tata. Anya? Ambom, ando, kinasarita ka nun ni Julius ti kapsat na nga agtrabaho kuma ije pwesto da. Kay, Ay, saan ka nung nga interesado ti kapsat na nga agtrabaho? ay unay mitindagi jay nga agasawa. Trabaho lang arudan ti umasidag kadakwada, di da pa'y lakayat. Ay, talaga asadot dagi jay nga agasawa. Makapasuraw. Nestor, mabisiin ako na yan. Agkapsutak taykit din ka po iti bisin ko. Tagpada tala nga, Mila. Di dakmat ngaminan kayat apadawatan dananang kantatang iti makan. Uray mat dagiti dadakkel ko. Sandak matan akayat ngay kan iti kwarta. Ay, kasanutan nga rod itan. Matay talat ka din ga po iti bisin. Ay, saan mat Apay, itulok mo nga raw ang matay ta iti bisen. Agtrabaho talangan iti pwesto da Julius akabsat ko. Wan, napanunot ko matday ta. Narigat gayam timang namnamalatan ka dagiti dadakkel ken kakabsat ta. Sige lang manang nila. Anong Nestor? Bangan ka. Ay na, Madlaw akas tao na tibisin nyo. Ay, puno day taadin ko. kaya na. Talaga mabisin kami unay kinimanang mo. Agyaman kami iti panampakan nyo kada kami Julius. Awanan yaman naman ang. Kapag iso, anda ak diti balay. Naimbag may kayo. Ado nga mintin lutok. Kinapudno na, umay kayo kung mapadiguan. Imay kayo matan. Ay, uwan kaya mading. Nakaumay kami. Gaputad na kumakidawon mi kada kayo kini Flora. Anya rin tamanong. Iba kayo lang. Ipaay mi ka ni Flora tikidawon nyo, no lakit di takabaalan mi.
Pudno ka di akayat matlaang damanong Nestor kan manang milat yung trabaho ije pwesto? Wan bakit? Kastamat ti ko nada ita. Nakaamiris na matlaeng. Nasayat mat nga rod no kastana kay. Mangrugi da nindun bigat. Isuro ta kadakwada dagiti trabaho da. Sapay kumaan ta, manusan ta ti trabaho iya. No kasta, agtrab-trabahon da Nestor kan Mila ije pwesto yaw. Wala nang. Kat dakkelan ti nagbaliwan da. Nagagat da itan. Nakunada pa nga gurnong da kano para iti panakaisimpa mo ti balay da. Ay, nasaya at ano kasta. Nagnakam damot laengan nga agasawa. Wala nang. Kat maragsakan para kadakwada. Ay uray da kami kan ni tatang yaw. Maragsakan kami mat. Gaputa nagbaliw matlaang ti kabsat mo. Kasta matan ti asawa na. Manong Nestor, saan kayo kadimot lang nga marigatan iti trabaho yo dito eh? San mat, Julio, sading ko. Mayat gayam no adda pagsapulan. Hala, agtrabaho kayo lang dito eh. Tapno adda kadkadwami ka ni Flora. Ket agyaman na kading ko gapo iti panangijayam kada kami amangged dito eh. Agyaman akmat, nakaamiris kayon, nasken amangged kayo, tapno di kayo agbisin. Mila bakit? Napasimpata mo't langan ti balay ta. Saan na nakaside? Ano kastangag to daw? Kat ado ti agtedted. Pudno day tanistor. Ay na, kastoy gayam tirik na. Nubukod ta kwarta ti maaramat ta. Wen nga rod. Mayat no pagbanugan ta ti kwarta. Ngaramhaten ta. Ket ita, napasimpatan ti balay ta. Gaputa, nagurnong ta. Itultuloy ta ti aggagat. Iti kasta, addalat ta maurnong ta para iti inaldaw a pagkasapulan ta. Wen, mila bakit? Agagagat ta. No idi pa'y kuma nakaamiris ta. Di adda kuma kawadwadan ti urnong ta. Sana bale, tinapatag, nakaamiristan. Ket agiaman ta iti Diyos. Gaputa inusar na ni Julius akabsat mo nga instrumento tapno may lintag ta ti biddot ta. Tinagagat saan nga agbisin. Ngam ti sadot, agbisin, kadjay lamang namnama ti ammuna nga aramidan. Aggagat ka tapno ti biyag mo guminawa. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 22. Ti kinapintas ti babae nga awan nakem na, mayarig iti balitok asingsing iti subsob ti baboy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Mamin, ano ka di nga ibagakkan ka? Asaan ko akayat ti mamirmiraot a lalaki? Iso apang nga asim, tasardangan na kon. Sa anak mo tama mirmiraot yana. Nagagetak.
Kat ipasiguradok to ken ka asaan tangagbisin. Day ka lang, ti may karim? Ti kayat ko a lalaki. Jay maibalay nak iti kasla mansyon a balay. Ken kompleto iti katulong. Iti kasta, saan na nasken nga agtrabaho ak? Gaputa madadaan lang ti pintas ko no agtrabaho ak. Yana. Awanan ti adwangam. Ala, pumanaw kan kat saan kan tung agsubsubli. Nagpuskol ti rupam asubli-asubli? Ha? Awan bain mo? Agyaman at nagsubli ka manan, Ronald. Kunak no saan kan agsubli? Apay kumasaan ako nagsubli. Nakunakmatkan ka, anapod no ak iti daton ko apanagayak. No kasta nga, Rod. Sungbatan kan. Sumbatan ako na dagos. Apay, saan mo kaya? Kaya't ko Ngam, tsak nam namaan. Nga iti may kadwalangan daras nga sa sarungkar ko. Sumbatan ako. Isuntumat lang, ti papanan na. Iso asaan kan aparigatan. Gapot agayatak matkan ka. Agyaman ak na ron. Lasaan na kon apinarigat pa Ay unay kananak ko. Nabambanugak ang naglako iti barbecue. Ngam kasto iti masangpet. Apaya di ka man na nagdalos mo't kung naginaw. Anya? Siyak? Paginawan nyo? Madadaal ti ramay ko. Kastamot ng dagiti ko ko. Unay lakit din ti panangipatig mo kadagita ako kum. Saan ka kadi amasyan kanya ngagtrab-trab ako? Tapno at dalaang maipaunag ta. Nanang, amo yung matasa-anak ang nairwam nga agtrabaho. Kasanon no makiasawa ka. Anyan tulaangan ti maibaga ti asawam. No awan mat amom at trabaho. Iso nga rod ajay baknang ti sinong batak kadagiti agar-aram kanya. Iti kasta, saanan ang masapul nga agtrabaho ak? Amok akabaulan ni Ronald timang tangdan iti babaunan mi. No agasawa kaminton. Nasaysaya at matlaang no masursurong ti trabaho iti unag ti balay, anak ko. Madadaal ti pintas ko kunak lang arudan, nanang. Isa pasensya kayo langan. Sana bali? No makaasawa kiti baknang, mairanod kayon to. Saan kayon ton apaglakwan iti barbecue? Masaludsod ko man Yana. Apaya saan ka makikita amang tulong kaninanang mga glako iti barbecue? Gapo, tasaanin ang masapol, Ronald. Kabalan mo't ni nanang. Kan madadaw lang ti pintas ko. Naglako ang iti barbecue. Diyak lakit di maanusan ti aglako. Ay, diyak kaya ti masukan. Ngam kaasimat ni nanang mo. Sana bali. Tan nairwaman ni nanang. Tulungan ko mamad. Takaasim at inam. Apay ka di kayat mo tulungan. Kayat mo ka di makita ang maas-asukanak. Anyalangan ti makuna dagiti makamamukan ka. No makita dak nga aglaklako iti barbecue. Ha? Saan ka kadi ang mabain? Apay kit din na mapainak. Saan matadakas taglako iti barbecue? Basta, saan ko man aday ta ti pagsaritaan ta? Madadaan lang tal daw ko, Ronald. Atuyin ti drinks yo, sir, ma'am. Thank you, miss. Ay! Ha? Eh, mulang lang ka, servidora. Apay ngay buyat mo kanyak ti Diyos. Sorry, ma'am. Nagalis ti ima. Saan ko ngay gagara? Kursunadam siguro ti boyfriend ko. Iso ngay gagaram ti nang buyat kanyak. Tapno tumakdarak kat maadaan kay ti gundaway amang sulot iti boyfriend ko. Ay, saan akas na ti kapanunuto, ma'am? Ulitak man ang tagkid daw iti pasensya. Gusto dahil tanyana. Umika. Uyugan ka iti comfort room. Mulang lang ka, servidora? Reklamo ka iti akin kukwa iti dayto a restaurant. Yana.
Saan kumamot akasta? Nakababain. Kitaan datan dagiti tao. Auntie Imelda, tulungan kayon kadagiti awit yo. Madlaw ang marigrigatan kayo. Ay na, agyaman na kaanakan. Apay, anya ti aramidan niya na. Apay adi na kayo umay tulungan. Ay, amo matan ti kinasadot ti kasinsin mo kaanakan. Di lakit di matan masyan kada kayo, auntie. Tsak amo iti dayjay akasinsin mo. Kanayon na nga ibaga ang madadaal ka no ti pintas na no agtrabaho. Anya ngay nga rod ti kayat na, auntie. Agpapaimaslatan iti biyag na. Uray ka sa no ti panang bagbaga. Saan nakadengdenggan kaanakan. O ala, auntie, itulod kayon aging gaiti balayo. Kaasi kayo mo.